Ulazak u ljubavnu vezu za mnoge je najlepši deo, period kada se upoznajete sa novim partnerom. Svesno ili ne mnogi tada pokušavaju da sebe predstave u najboljem svetlu. Devojka po imenu Andrea već duže vreme je u romansi sa svojim dečkom, ali mu nije otkrila da ima čaroban glas. Jednog popodneva dok je njen izabranik opušteno gledao televiziju, ona je sela pored njega na kauč i zapevala. Telefonom je snimila njegovu reakciju i podelila je na svom profilu na TikToku. Na snimku se vidi zapanjeni mladić koji sedi u opuštenom izdanju u šorcu i zabezeknuto gleda u svoju devojku koja peva. I dok se u pozadini čuo zvuk nečega što je momak pratio na televiziji, Andrea je svojim glasom pokušala da nadnjača zvuke iz pozadine. Kako je krenula da peva stihove Set Fire to the Rain, poznate pevačice Adele, njen partner je smanjio ton na televiziji i bez daha je slušao. Pošto devojka nije prestala da peva, momak ju je sve vreme pratio, a onda joj je primakao ruku ka licu kao da drži mikrofon, potpuno opčinjen njenim glasom i pevanjem. Snimak je na mreži sakupio 1,3 miliona sviđanja, a ljudi su bili oduševljeni Andrejinim glasom, poručivši joj da joj se smeši blistava karijera na muzičkoj sceni ako odluči da se bavi time.